Orang tema tadok Tuani sok kami hula-hula muna marga siahan. Orang ibu kami ulos sikacang rambut. Molo uloson lay itu. Molo uloson itu lay. Molo kami pertikian nonon di uloson. Perhidian doon, molo namang ulosi pada muna, debata do na dia muda lain do itu ada. Isok kami humuan ni kita larapak do mamuka do. Nah isok pasahaton anggaran dasar ni pumuat ka. Soba debata hesa do si pangobat ba moto hamuna sa dia ba sidik otik na sa dia moto hamoy si titik si kopa bolang-bolang pangaraw na otik so sa dia na boy ipatufahamin hula-hula muna di pumuanon sa ituhat na mga daba paso-paso na matuto kung anima ha? Amang permusik amang ulosi na mahaming kahit damang majo sumpa de bagay dari makanya Raja siang